Tengri'nin son ilşisi kildi bu gün. Şatlık günü. Bar Müslüman köngülü tap kirden tazargan gün bu gün. Tengri'ni bilmez batıllarının kara taş kalbine güçlü kuldan mağnevi oklar atılgan gün bu gün. Sahnede Tataristan'ın halk artistkası Zöhre Şerifullina. Kadirli milletteşlerimiz, şuşunday motor beyram gününde özümüzün halk jırlарын esке düşürsek, menimçe bik orunda olur. Rahmet, hürmetli tuğanlar, tağın bir jırımızını təqdim ederiz. Yona jırlarımızın birisi, şundan da ne jırdağışa, bu jırımız yaşık eli suyunub deyip atalar. Mına şuşı motor etip bizge ömürlerini Xuday bergen eken, bulğanına şükrene edip, qadrin bilip, yaşık eli suyunub qadrli milletteşler. Yollarla
Ömürler bir tez öter, yolun doğru gülgenin ak buğularga nijide. Yolun doğru gülgenin ak buğularga nijide. Buğularga nijide. Jıyıldı Mekke'nin münkirleri, müşrikleri bir gün. Oturdular kengeş yurtunda gaplap ne kalar bir tün. Көңілләре усаллыклар, явызлыклар белән тулгач, җыен ясау гадәт ите аларда, нәдвәдә көн-төн. Ул авызыннан агылы чын явызлык чишмәсен агызып, сөйләде күп Әбу Җәһил күзеннән яшьләр тамызып. Йөдәтте, борчыды безне Мөхәммәд, әбтәр итте ди. Итеп иптал миннәтләрне тәмаман түнтәрде ди. Табигъ әле, төрле чараларны, усаллыклар кылыйк без ди. Вакыт җитте бугайында аның эшен бозыйк без ди. Асад безгә Мөхәммәднең үзен дә әптәр атауга ничек тә бер сәбәп табыйк аның эшен чуалтырга. Сәхнәгә Татарстанның халык артисткасы Гөлзада Сафиуллинаны чакырабыз. Allah'ının dostu sen, ey Mustafa Muhammed. Bizge şefakatli sen, ey Mustafa Muhammed. Selallahu aleyke ya Mustafa Muhammed. Yedi kat kökni kiştin sen, garişten de açtın sen. Allah ile sirleştin sen, ey Mustafa Muhammed. Selallahu aleyke ya Mustafa Muhammed. Takdir bulgan Allah'dan, yetim kalgan atadan, hem şefkatli anadan, ul Mustafa Muhammed. Selallahu aleyke ya Mustafa Muhammed. Açlıkka sabır etken, haksızlığa cebir etken, Allah üçün ah etken, ul Mustafa Muhammed. Selallahu aleyke ya Mustafa Muhammed. Şeriatni күзләдең, тарикатни izlədin, haqqılığın qoymadın, sen Mustafa Muhammed. Selallahu aleyke ya Mustafa Muhammed. Selallahu aleyke ya Mustafa Muhammed. Kunak bulduk yegizde, zikir ettik türegizde. İman nura yüzügizde, nur balıksın herdem sizde. Nindi tilek tilim sizge, isen sağlık tilim sizge. Mükaddes Kazan jirinde, icad bəxti tilim sizge. Kilip kirdim iyigizge, tesbih kurdum şiyigizde. Tesbih ecirlere versin, bir Xudayım üzigizge. Bu bayram hocalarına, himaya kılışılarga, izgi gamelleri için rahmet etsin Teala Allah.
Sizning izgi ishigizdan Tatar ili nurga tulsin. Sigiz jannat ishiklarin birga ashu nasip bulsin. Kunak bulduk yigizde, zikir ettik türegizde. İman nuru yüzügizde, nur balıksın gürügizde. İman nuru yüzügizde, nur balıksın gürügizde. Ya Rabbi amin. Allah'ın rahmeti olsun. Sahneye Şamil Meşti imamın Süleyman Hazretini çağırıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى bizge hamd Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatlarımız, dualarımız bulsa idi. Eğer bireri bizge in kadirli bulak birseler, hem şuşu kadirli bulak bir büyük ıllı zat birse, şuşu bulak bilen biz gururlanır idik. Indi bu bulak bizge fayda getirse, biz onun bilen şatlanır idik. Allah subhanahu ve teala jirlerge bir zor bulak indirdi. Kişilik dünyasına gana tugil, cinler dünyasına da, hem de indi taşlar dünyasına da, usimlikler dünyasına da, ol Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ol kişilerge uqtuçığına bulmadı. Ol her bir mine şuşu canı bulgan zatlarga, ol bir rahmet idi. Bir Allah-u Teala'nın bir kadirli bulagi idi. Hem indi mine şuşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni sıfatlagan vahitta Allah-u Teala eyte وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Peygamber, seni dünyaga tugil dünyalarga rahmet itip kine ciberildik di. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke şehrinden Medine şehrine kuşkenden sonunda meşit tizilip gitgen vahitta Müslümanlarga vaazlar sili idi. İndi Allah'ını mine Allah'a indegen vahitta cımga utkergen vahitta cımganı utkerir için hırma ağaçının bir butağın kesip birdiler Peygamberimizge. Hem indi Peygamberimizin meşite tizili bitkenden sonunda hem minber ilgirgenden son Peygamberimiz minberde ya oturup ya basıp cımga okugandan sonunda şuşu tayakını meşit şitine koydular. Hem cımgaga kilgen mine şuşu Peygamberimizin şakirtleri cımgaga kilgen vahitta meşitke kirgeç bir uksip yılı yitirgan bala tavuşun işittiler. Hem cımga boyu şuşu uksip yılagan bala tavuşu kulaklarına işitildi. Cımga bitkenden son Peygamberimiz özünün mübarek minberinden basıp meçit çitine kildi de hem şuşu tayakını kul bilen tuttu. Tutkandan sonunda şuşu jılav tavuşu basıldı. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mine şuşu hırma ağaçından kesilip birgen mine şuşu bir ağaç badağına aytti kişi tili bilen ey ağaç uksime jılama tiler idinme minin bakşamda ağaç bulup şeşek atıp mina çimişini aşatırga Yekitiler idinme Firdevs cennetinde minim ayak aslarında mübarek bir ağaç bulup usirge deyip etkenden son ağaç naam ya Resulallah ey Peygamber deyip etti. Sahabalar sıradılar ya Resulallah nerse eyte ul sina deyip etkenden son Peygamberimiz sahabalarga etti bu ağaç minim bilen cennette bulası kile dedi. Muhterem cemaat, hakikatte de ul bizge muallim gine tugil idi. Ul taşlar dünyasına da, indi ağaçlar dünyasına da bir zor bulak idi. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günlerinin bir gününde özünün iş şehriyarı bilen Abu Bakr Siddiq, Umar el-Faruk, Osman Zinnurayn bilen Uhud tavu yanından ötken vakitte Uhud tavu dirildi başladı. Hem Peygamberimiz özünün mübarek ayakları bilen şuşu tavga baskandan sonunda iş şehriyarı bilen mingenden sonunda Uhud'a kolun koydu hem etti tınışlan ya Uhud. Senin istinde Resulallah hem Siddiq basıp tıra hem iki şehit basıp tıra dedi. Allah mine şuşu Peygamber aldığında da taşlar da titritirgan bulgan. Tau bulup kırılgan taşlar da titregen. Bugünkü günde köp kişilerinin kalipleri de titremi Peygamberimizin mübarek ismin iske düşürgen vakitte. Til iske düşüre lakin köngüller dul kıllanmay.
Инде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям белән тагын булган бер хәл. Мәдинә шәһәрендә тавыш чыга. Тавыш чыгуның сәбәбе бер бәдәви кешенең диясе кытырынган. Кытырынган дия бик зәхмәтле була дип әйтәләр. Кытырган хайванны күргәнегез бардыр. Һәм шул ук вакытта бөтен кешеләр тирә юненнән шушы диядән базарда була шушы хәл сибелә башлаган вакытта Пәйгамбәрбез кешеләр арасыннан чыга да һәм кытырган дия алдына килә. Килә һәм утыра бер җирдә. Кәгъдәгә утыра. Һәм Пәйгамбәрбез янына шушы дия кытырган хәл белән килеп, ике аягы белән тезләнә, ята һәм иңе төбенә башын куя. Пәйгамбәрбез шушы диянең башын сыпыра башлаган вакытында әйтә, бу диянең кем хуҗасы ди. Бер бәдәви кеше чыга мин ди, дия миңа зарлана ди. Ник син аны ашатмыйсың, ишертмисең, ләкин хакын аласың, көннәр буе эшләтәсең дип әйтә. Ибн Дауд хадисләрендә шушындый бер хадис килә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хаҗ кылган вакытыннан соң кырбан чалатырган йыланы уздырган вакытта дияләр көтүе белән Пәйгамбәрбезнең мүбәрәк зат янына килгәннәр. Пәйгамбәрбезнең кулы белән кырбанлы буласылары килгән аларның. Мөхтәрәм җәмәгать, бу зат ул кеше генә түгел. Аллаһ субханаһу ва тааля аны Коръәндә әйтә, ул гади бер ата гына түгел ди, ул Аллаһ бәндәсе, Аллаһ илчесе ди. Пәйгамбәр алдында ташлар да тетрәгән, кытырган хайваннар да тынычланган. Пәйгамбәр алдында гынахлы кешеләр дә сүзсез вәгазсез аның йөзен күреп, аның нурына тәэсирләнеп, Әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ ва әшһәду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху дигән кәлимәләрне әйтеп иманлы булган. Шуларның арасында берсесе Умар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның якын дусты Умар ибн Хаттаб нашар тормыш яшәгән вакытта бик нашар гадәтләр белән мауга торган булган. Салада торган булган, кешеләргә дә каты бәгырьле була торган булган. Һәм хәтта ирләр белән җыелган вакытта көннәрнең бер көнне Умар җигелгән ишәкнең дилбәгәсен ала да, әгәр дә бу хайван Пәйгамбәр артыннан ияреп барса да, күресез Умар бер качанда шушы Мөхәммәд дип әйтүче ялганчы артыннан бармасына дигән шушындый сүзләр Умар турында әйтелә. Көннәрнең бер көнендә Умар базар уртасында барган вакытта бер кеше әйтә, Пәйгамбәр синең кечкенә сеңлегенең иенә кирип китте. Аның хәләл җефете Пәйгамбәрнең шәкерте булган һәм ул анда синең менә шушы туганыңда дәрес бирә дигәч, Умар кызарып китеп, ачуланып, хәзер мин аның кирәген күрәм дип шушы сеңлесе ие таба янына юнәлә. Шакылдагач, сеңлесе аша һәм ниндидер бер тавыш ишетә. Анда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Коръән укыта торган булган һәм өйрәтә торган булган. Шул вакытта кая ул Пәйгамбәр дип сеңлесен каты итеп итә һәм Пәйгамбәр каршысына баса. Пәйгамбәрнең җанын алырга килгән Умар, җанын алырга килгән Умар Пәйгамбәребезне күргәч, йөзенә карагач, аптырап кала. Йөзенә караганнан соң бер 2 минуттан соң Әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ, шәһадәт кыламын Аллаһ алдында Аллаһтан башка илаһи зат юк, һәм Мөхәммәд син аның пәйгамбәре һәм аның илчесе, хакыйкый Алла бәндәсе икәнсең дип иман китерә. Ие, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям кабердә, мүбәрәк тәне аның кабердә Мәдинәдә яткан булса да, аның җаны һаман да безнең күңелендә. Ул безнең күңелләрдә үлмәгән, ул мәрхүм түгел. Аның тәне генә мәрхүм, ләкин аның җаны исән. Һәм шуңар күрә шушы Мәүлид бәйрәмләрендә, Рабигул әүвәл айларында безнең халыкларда Мәүлид уздырганнар. Пәйгамбәребезгә салават әйтә торган булганнар. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтә: "Инналлаһа ва малаикатаху юсаллуна аля-наби". Хакыйкатьтә Аллаһ ди, мин үзем ди. Һәм минем күкләрдә яши торган минем кылларым, якыннарым Пәйгамбәребезгә дуга кылалар. Салават әйтәләр. Я әйюһәлләзина аману саллу алейхи ва саллиму тәслима. Иман китергән бәндәләр, Пәйгамбәргә дуга кылыгыз, сәлам әйтегез дип безгә әмер итә. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, әгәр Пәйгамбәр безнең яныбызда булмаса да, аның мүбәрәк юлы алдыбызда һәм аңа карата безнең мәхәббәтебез, шушы йылаларыбыз инде Пәйгамбәребезгә карата салаватлар белән, дугалар белән бездән чыгырга тиеш.
Bilal ibn Rabah isimli kişi Peygamberimizin мәзине, qara tisli Bilal Peygamberimiz mərhum bulub gitkəndən sonunda Abu Bakr yanına kilədə həm rıxsat sırı kitirgə Mədinədən. Çünki ultra almay. Ул үзен кеше итеп сизә алмый Пәйгамбәрбез булмаганнан соңында. Күпмедер кавым вакыт узганнан соң Умар ибн Хаттаб халифа булып Гыйрак, Шам дәүләтләренә килгәннән соң Билалдан сыры: "Эй Билал, Пәйгамбәрбез вакытында әйткән азаннарны бер әйтеп җибәреп, безне намазга индәле мөселманнарны" дип әйткәч, Билал манарага менә һәм Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ, ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ, ашһаду анна Мухаммадан, ашһаду анна Мухаммадан дип әйткәннән соң үкси булдыра алмыйм ахрысы дип. Çünkü Peygamberimizni allar bir kaşanda unutmay turgan bulallar. Azan etken vaqtda aytirsin Peygamberimiz артыннан namaz o'qib, aytirsin Peygamberimiz yanlarında turgan kibik o'zlarini his etalar. Ham Bilal ibn Rabah azan aytmicha azandan to'xtay. Ham Bilal turunda aytalar, mana shu axırgı azanı idi Bilalның. Ayta almay idi ul, ko'ngili ko'tara almay idi ul. Нинди дөньялар китте бүгенге көндә, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәребезне кыры тел белән генә бүгенге көндә искә төшерәләр. Пәйгамбәребезнең әйткән сүзләре белән сәясәт уйныйлар, кыры сүз сөйлиләр. Ләкин Пәйгамбәребезнеңгә карата салаватларыбыз, дугаларыбыз ул телдән түгел, акылдан гына түгел, ул җаннан чыгырга тиеш. Шуңар күрә Пәйгамбәребезгә менә шушы мәүлидләребездә бер дуга булса иде, бер сәлам булса иде, һәм без дә аны онытмыйча, ул безнең кыямәт көнендә дә бер өметебез булып, аңар салаватлар, аңар ата-аналарыбыздан да истинрәк күреп, аңар карата мәхәббәтле булып, аңар дугачылар булырга насип әйләсә иде. Һәм кыямәттә дә аның шәфаәтенә ирешеп, аның артыннан җәннәтләргә кирергә Аллаһ насип ва мияссәр кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Amin. Allah'ın rahmeti olsun. Jarşı Nurzade. Barğısında beyram bilen etiyenilerge bağışlangan jırın beyram bulegi bulup yangırasın. Tuğanı yoklarına yol tutukanda, tatlı itip yürek sulu kaldı. Aziz yüzler gile kuz aldığına, yürek nidir sisip ufaladı. Etkeneni sen şağını da, yaş koyda kurtuğanı yağına. Sağışların jilge ışarlar, uturganda olar yanımda. Sağışların jilge ışarlar, uturganda olar yanımda. İllerine solup kullarını, bir sirleşu üzü bir gümür. Şu lezzetini duymaz taş bağırga, hır gönülde yeşil bir gızır. Etkeneni sen şoğını da, yaş koyda kurtuğanı yoğuna. Soğuşlarım jilge ışarlar, uturganda olar yanımda. Soğuşlarım jilge ışarlar, uturganda olar yanımda. Merhametsiz kul yügüre, iş işi tutta digenle. Etken juysan üzülüp üzülüp, kimi gidersin sinen kilgenle. Etken sen çoğunu da, yaş koyda kurtuğanı yoğuna. Soğuşlarım jilge
ışarlar Uturganda olar yanında Soğuşların jilge ışarlar Uturganda olar yanında Soğuşların jilge ışarlar Uturganda olar yanında Rahmat bizdir. Allah'ın rahmeti olsun. Endi sahna bizga Tataristonning xalq artisti Mingul G'aliyevni chaqiramiz. Hoş geldiniz merhaba, merhaba ya merhaba. Rahmet etsin hu Allahu. Hoş geldiniz merhaba, merhaba ya merhaba. Rahmet etsin hu Allahu. Hoş geldiniz merhaba. Sizning vaqtingizni ko'p olmas uchun yoshligimizni esga tushirib, o'zimning ham o'zimizning yoshlarini tarbiyalab o'stirgan ruhiy atiyanilarni esga tushirgan, Abib bobolarni esga tushirgan turmush voqeasini sobiq shog'imga qaytib aytasim kela. Siz hammangizda bu voqeani xatiringizda bilasiz. Madrasalarda piyola ishib, soq bilan soqning bayatini ishib. Anka yurishda temir o'qishin, ankay qorg'adi biyrak yo'g'ishin. Samovar qo'ydi, shaylar shirdi, ishib bitirgach qorg'ab o'shirdi. Mamig'ishlabim jilga o'shirdim, ikki bog'lamni qorg'ab o'shirdim. Jaygan jaymamni qoldi yortisi, ikki bog'lamni qolmadi birsi. Idil bo'yinda dengiz qomashi, qora o'rmonda soq-soq tovushi. Qora o'rmonda soq-soq tovushi. Bizden vasiyet ota onaga, o'g'il qizingni zinhor qorg'ama. O'g'il qizingni zinhor qorg'ama. Bolalaringni zinhor qorg'ama. Xudoyim, şuşa bayram kishinde o'tinib so'rayim. Dünyadagi sevilgan butun xalqning ko'ngillarini soflandir. Ijmoq kibik yer shorin shan ijmoq aylandir. Kishilar bir-birsini yaqin etib, bir-birsini anglab, bir-birsine yordamlashib baxtli umr etsinlar. Ömrüm boyu min sana borçla, itoğan jir, igaziz jir, Xudayam isen şokta jirde, izgele kalırga mümkünlük bir. Xudayam
Seni şokta jirde İzgeli kalarga mümkün kebir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Muhterem kardeşler, bizning Orenburg ülkesinden münacatlarını jiyuşu, hem şolay özünün münacatların hatta indi diskisini çıkarıp şolay kişilerge jetkirişi Gülferide Bustay özünün birer münacat aytırge şakırabız. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Meclisleriniz, kişileriniz hayırı bilen bulsun. Selam sizge Orenburg şehrinden. Mine ölümünü de unutup gitmek eli. Köpme sabitlar kişirgen Resulullah ümmeti Qaygılarga sabır bolgan Resulullah sünneti Ey Xudoyim ni halitik Bar bitali ulasi Akkafenlerge tirinip Qora jirge kirasi Kimler ulmi kimler qalmay Ziyarat digen bakşada Bir kişi de kiri qaytmay Qanlı yaşlar oqsada Azrail kildi qarşıma Şarşavımını yabığız Can biruler bigirek ağır Tehlil etip durğuz Bu dünyaga aldanmağız Haram halal bilmişe Xudanın ulug rahmetin bilip bulmay ulmişe Nasihat Bismillah'ni kubeytigiz bir köp savabı anın La ilahe illallah'ni istep eytigiz tağın Günahsız bende yoktur Tevbe eytirge kirek Ağır hasretler kilgenide Sabır iterge kirek Ata-ana hakkı bik zor Kadirine jitigiz Muhtajlarını siz görsegiz Hayır birip ötegiz Qargamağız balağızını Düşer ana qargışı Qargış alğan balalarının Ağır bulur yazmışı Namaz oqi bilməsəgiz İrənigiz oqırğa Ramazan ayı uraza Tırışığız tutarğa
Kardeşigiz vafat bulsa, Yasin okup kömegiz. Allah rizalığı için siz sadaka birigiz. Bala şağa tananı hiç koyşan rencitmegiz. Rencitsəgiz balağızdan siz şəfəqət kütməgiz. Tengri bizge yol iterge bayram bergen. Şul bayramga sirli hisli bir yem bergen. Bayram günning işi tışı maturlanıp, şul gün sınık gönüllerge merhem bergen. Sahnede Kileş oğlu balaları tetişreyin. Allah Rasullarının inandığım barçasına evvel Edem alarının ahırı Muhammed'dir. Kur'an'da ismi bilen iske aldı alarını 28 peygamber buldu biz bularını. Peygamberler akıllı, alar tağın zirektir. Alarga iman kitiru bizge şulay kirektir. Işanam dünya bütüge, ahiretke gitüge, gımırıbız tigəllenip, kabirlikке jitüge. Kabir işine kirgeç, kilir iki ferişte, isimleri Münkir, Nekir, sırav alır her işte. Rabbin kimdir diyerler, dinin nedir diyerler, peygamberin sırarlar. Dilge aşkış bir hıdayım. Rabbim Allah disemşi, dinim İslam disemşi, Peygamberim Muhammed dip cevabın birsemşi. Ya Muhammed Mustafa, buldun galemge safa, gitüün buldu jafa. Ümmet için ah dedim, Allah'ım seni sevdi, Ahmet Habibim dedi, bu galim yok idi, şu vakitte ah dedim, ah diyün her günde, rahmet buldu her kümge, nişemine bir günde, utan aldım Mustafa. Abdullah idi atan, Emine idi anan, bizni ümmetinden sana, ya Muhammed Mustafa. Atan anan vafatı seni yetim kaldırdı, Köngülünü aldırdı ya Muhammed Mustafa. Şulay bulsa da sen haman, atam anam demedin. Ah ümmetim, ah dedin, ya Muhammed Mustafa. Seni emin dediler, bari da seni sevdiler, neslin zurlar idiler ya Muhammed Mustafa. Sina buldu din İslam, kitabın buldu Kur'an, berdin galemge sultan, ya Muhammed Mustafa. Allah bulsun sina, ümmet bulsun sina, şefaat kılsın bizge, ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyke, ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyke, ya Muhammed Mustafa. Allah subhanahu wa ta'ala şu bayramlarimizni kabul etsin. Tağın bir kichkina yaş münecat aytishini, jirshini shiqaramiz. G'azi Nur, Haji Ali.
بسم الله الرحمن الرحيم. Münacat eydem. Hak tığılışın yarattı edemi, kıldı edemiden zaylı alemi. Secde kıldı küp ferişte edemge, illa iblis kılmadı secde ona. Dedi Allah ne için bu inkarın, yoksa barmamında bir efkarın. Dedi balşıktan yarattın sinanı, min için secde kıymana dedi. Mini sin uttan yarattın bit dedi, utma artık yeki balşık mı dedi. Koydu adam aldına ol bir nuri, bil habibim nuradır bu nur dedi. Dedi nurga sinanın aldındadır, kaldı anda nice aylar bu nur. Sınırak hava nabzıga kuştu bil, kaldı anda nice aylar nice yıl. Şul revişe kuşe kilu ben, fahre galem Mustafa'ga tıştı ol. Galemge rahmet için kildi bu nur, kildi tırdı ol nebidaş bu nur. Gar şefaat lazım hissezledi, Resulümnün sünnetinden bizmegiz. Ey Muhammed Mustafa sin ey Resul, kıl şefaat bizlerge ya münmüzül. Ey Muhammed Mustafa sin ey Resul, kıl şefaat bizlerge ya münmüzül. Bismillahirrahmanirrahim. Bigzur rahmet. Endi Mevlid bayramımız ahırına yakınlaştı. Dua bilen, tesbihler bilen bitirsek hayırlı olur idi. Hazretler, rahim ettiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رؤوف يا الله يا ودود يا الله يا صبور يا الله يا شكور يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا كريم يا الله يا لطيف يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسول الله قبر دا ذكر أيت بصير قشلار شول قشlardan ibret alıp salavatlar eytik dostlar salavatlarga koşulsunlar salavatlarını bilgenler cennet ишекlerin aça almaslar salavatlarını bilmegenler birge aytamiz as-salatu was-salamu aleyke ya رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب شوش üzengnin hakkına Habibin Resulü biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkına, sahabeleri hakkına, evliyaları hakkına, Ya Rabbena şuşunda sana duaga kul ko'tarib müracaat etamiz. Şuşu salavat şeriflerimizni, selamlarimizni Resul Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh şeriflerine yetkirib, bizden ümit etken cemi arvahlarının ruhlarına yetkir, onların ruhlarını şad kıl. Ya Rabbena turmuşlarımızga bereket bir. Көңіл тынычлығы, жан тынычлығы, ғаилә тынычлығы, ғаилә бәрәкәте бир, илкін тынычлығы бир, ризық мал мұқтажлығы күрсәтмә, бала хәсрәтләре күрсәтмә, йөргән юлларыбызны хәйрле юллардан, сират-ул мустақимнәрдән кыл, адаштырма, саташтырма, адашкан саташкан булсак туры юлга чыгар, адашкан саташкан барлык мөмин мөселманнарын да туры юлга чыгар, гөнаһларыбыздан тәүбә кылабыз, гөнаһларыбызны гафу ит, барлык мөмин мөселманнарын да гөнаһларын гафу ит, тәүбәләрен кабул кыл, я Раббана. Yollarımızı sırat-ı müstakimden kıl. Yoldaşçılarımızı Hızır İlyas Melaik-el Mukarrabinlerden kıl. Bu dünyada senin siyikli tuğru kulların bulup yaşarken nasip et. Bu dünyadan ötüp gitken vakitlerimizde iman bilen, songu sözlerimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözleri bilen kitip gelecekte hemme bizge de vəğdə etken cennetlerine turudan turu kirirgen nasip et. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabennar. Allahu Ekber. Allah'ın rahmeti olsun. Dualarımız kabul olsun.